Ayo. Ya bos kemana nya? Nyong bos kemana? Turun. Coba udangan. Bos. Gimana? Bos kenal dia. Kenal bos. Anjar, udah nges, anak gua. Suku aing nyari jasa yeuh. Urutan ge. Ya bos, aing karek datang langsung ke titita. Nah oke, biarin cai kayaknya bos capek. Mau haus. Aing jadi keluar kendal sia ku aing ha. Bukan lah. Aduh, bener atuh. Ini bener. Bos aing tengah. Aduh. Ini ngomongin lah. Ayo. Ajak jalan. Ulin. Jangan percaya suku aing. Kebun tedaikan buah-buahan daun abang geus leubet naon keun nya hayang gerang ngasaan ieu rasana kumahanya Tuh, panas awat ya. Aduh. Panas euy. Ganti ya. Wah. Aduh, panas amat ieu. Tenggorokan aing maneh haus ke sawah tadi cayan. Mending ka hareup aing neangan tukang dagang. Woi, tangkurep Josun. Rek ka mana sih ya? Ai, si anak moa. Aing rek ka hareup yang tukang dagang. Ayo, aing ilu tuh tenggorokan aing saat biasa ngalabatan sawah tadi cayan. Ayo sih dik ilu. Ilu lah. Ai, ilu pae sih. Kumaha aing ah? Kabogosnya kemana? Kabogoh aing keur usaha. Aing geus sian usaha. Lah jeung aing mah duit mah ngumpul bae sakeling teu usaha ge. Sia ieu. Yap. Baik itu ya. Woi, yang mah. Ini lembur. Banyak. Bos. Itu ada cewek. Sampekan bos yuk. Ayo. Halo cewek. Lagi naon di sini? Siap bahasa lah campur uduk. Campur Uduk, aduk beneran. bos. Nya aing poho deui. lagi lihat-lihat pohon aja nih, emangnya kenapa? Terus kamu siapa? Agen ya, nama aing Roni. Mela. Roni. Pantet ke. Perkenalkan nih, nama saya Nyinyo Ca. Mela. Geus betul-betul. Kan ngaran orang Inyong. Mela, geus lu kudu. Oh, nama aing mah bos meureun sok kudu hormat ka aing sia gitu. Sia, aing pae sih jadi perkenalan. Ayah. Awas sudah pisahkan mah beak suku aing pas ya. Oh. Begitu doang sih nya. Aing ngaraus jasa. Nah, panas. Aduh, bau deh. Apa kudu minum cai kalian meureunnya? Teu bau. Pansek aing. Dipangkes ya. Siap meureun. Rasanya anjing banget. Aduh, rada ngasah. Cok maninya. Aing ngeunah botung, aga siapa? Iya, aing mah seungit aing mah. Seungit di mana? Pos bocai kalian. Ayo seuh. Kuangnya mana ya?
Ah. Tenang jilat. Lewat. Udah. Boleh, Mang. Raya 10 bisa mah. mahal dong harganya ya. Berapa duit? 2 juta lah. Oh, mending beli mobil sekali. Bisa makainya gitu, Ceng. Bisa lah. Pakai gulalinya. Pakai lah. Kayaknya ngaranan ya. Biasa, odading lagi viral ya. Iya, esna versi esna ya. Jadi ya es gulali ngajeding, Mang. Waduh, lagi jadi eta mah. Tentu eta mah. Ya, kan ya. Langsung ketagihan si adak. Dia emang terkenal di Amerika ge. Wah, orang ngasaan ngeunang Tading kali ya. Kan sama hideung warna kos banget sia. Nih, Pastinya. saya nyaruakeun anjing es. Ya, Kan eta dibere obengan, Mang. biasa nu kendor-kendor kencengan pakai obeng. Oh. Isi bauna nu kendor. Iya, ya. Kalau kagetnya udah pingsannya. Oh. Ya, Angguran. Ayo dulu nya. Jadi ya. Jadi deui lah. Ayo bapak na ya. Anu mah sama urang kan ibu di jalan. Ada semua. Jangan hidup. Iya budak ya, langsung viral ya. Oh dading. Anjing banget. Oh, 4 juta bayar. Ya lah orang Oh, ngasaan oke lah. Tunggu dulu Mama santai sambil. lah. Udah, ya sadeo, dading, gulali. Angguran. Tenang, teman. Masalah duit mah gampang. Masa heula ya esna ngeunah coba teu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya anjing banget. Rasanya anjing banget. Ya ngeunah ya dading Mang Anto. Udah, kumaha rasana SO dading? Ah, Mang, ulah lo batanya eta mah. Diuk heula ya. Oke, nek naon jadi ngajak diuk ya. Ya, rasana mah mantap, mantap, mantap. Terus bayar ya? Iki ya Mangnya. Waduh. Orang rek arep heula ya. Tengah gesek heula. Ke Mang tangon di dia. Oke. Urang yang mau kebal. Iya, Mang. Oh, duit cash gitu. Oke, Mamang tungguan aja. Boga gesekeun mah. Urang digesek ye. Boga teu eueuhnya. Ayo sih, gesek mah penting doang orang ngegesek. Oh. Ayo orang karep lah nyokot kita heula Oh, ya. lah, mamang tunggu lah sambil budak yang lobayan udah Oke, ge. ge, poe bare urang Oh. jalan. Tenang lah, mamang tunggu lah. Bentar. Ya. Waduh, budak asana nge 10 jam aing nungguan ya. Asana ditipu aing bangsa si budak. Sial, aing dagang lagi sepi, duit ya. Main nipu bae. Ah, aing kabur aing lah. Kabur. SO dadeng ya. Ulah jelema nipu bae ya. Aduh. SO dadeng. Budak SO dadeng aja lah di hutang terbayar ge geus beunghar aing mah. SO dadeng lagi viral. Berarti nya. Tuh asana mah. Ayo lah. Typo. Woi, remojok sianya. An. Asa aing ngojekin budak leutik. Saya sarua bos ke sebelah peutik. Nyaho. Mulai sia ngajak aing ah. Ya. Ngomong mah tadi, henteu moal deui teh neng sia. Kunaon sia. Ya. Galelut bae si Jangan anjing. begitian. Atuh sih nek naon di dieu di nage. Di imahnya. Ah. Ya iya aing di aya poe sampeurkeun ka dieu. Ulah ajak heula keluar. Siapa matana mata cewean. Masa henteu.
Ayo kira kalor. Jadi mas sarempit. Bangsat kau. Dia. Ayo, tang dia. Mang neng ngarana saha gitu. Mela, orang Raja Kebo. Oh, Mela. Oh iya, jangan kebogo aing. Oh geus mau kan? Lah, pentet, penyadai ke nih, banget hidung gitu kan. Camrod gitu. Ayo balik lah. Ayo. Bos, itu pakai baju gembel amat. Oh, gembel. Oh, gitu. Gembel. Wah, kalau udah sebut gembel sia. Apa yang tau gue? Oke guys, ini es odading yang lagi viral men. Iya Bang Mas Anto. Aceng. Goceng dan Aceng dan luar biasa. sampai ya di luhur. Salam. Oh dading, es odading. Bang Anto. Tahu nu bareng ta. Saya ngucapin bener. Bikin. Nah.